नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम छुईर गोटे सुंदर रेसिपी बनवा। मुझे बनैबी सोरिष बेसर दिया छुई सारू आलू बड़ी बैगण तरकारी। से मु 4टा छुई को चोपा छड़ी काटिक रखी। ये गोटे आलू को काटिक चोपा छड़ी रखी। 2टा सारू रखी। बैगण को काटनी पर काटबी। गोटे टमाटर काटिक रखी। गोटे बड़ पिज को काटिक छोट छोट खंड करके रखी। लंका गुंड हलदी गुंड ये जीरा सोरिष रसुण पेस्ट रखी। बड़ी रखी। 2टा तेजपत्र रखी। पंचफुटण किसी रखी। लुण रखी और सोरिष तेल। तेज आसत प्रस्तुत कर आज रेसिपी। मोर गैस कड़े बसई देছি। कड़े पूरा गरम गरम हो अल्प तेल देती प्रथम आम बड़ी को पंचफुटन देवी। फुटण फुटगले तेजपत्र देवी। ये तो हम गोल्डन ब्राउन कलर देखो पिज गोल्डन ब्राउन कलर मुझे काटिक रखी आलू देवी। सारू को देवी। जोड़े 3 मिनट भल खाई आलू सब भाजी हाफ चामच हल्दी गुंड देवी। 3 to 4 चामच जीरा सोरिष रसुण पेस्ट देवी।
ମସଲାରେ ମିଶିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଝୋଳ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବି। ଛୁଇଁରେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିଦେବି। ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ କାଟିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ଭଲସେ ଫୁଟିଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଆକୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପୁରା ମୋର ସିଝି ଯାଇଥିବା ପରେ ମୁଁ କାରଣ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଆମର ପରିବା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଛୁଇଁ ବି ସିଝିଛି, ବାଇଗଣ ସାରୁ ସବୁ ସିଝିଯାଇଛି। ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ି ଦେବା। ମୋର ଏଇଟା ଛୋଟ ବଡ଼ି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟା ଗୋଟା ପକାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ି ବି ବତୁରି ଗଲାଣି। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ଲୁଣ କଷି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା।